Boni ga ikabuna bagusite kwa nena ki Onyonka is a very successful politician. Mungwana obori birugo byonse piko cha gocha nendo abere gakoira biya kabisa. Obere Bosongo emyaka dalimeke. Boni ga ne senatari. Igo which means inga tali kiongozi kitaro chikende kyokora. Na haro chibuna mangana abenta koba, na abenta bina na chibuna siasa iko genda. Bono igo kiol selte gwanenga Onyonka tali wana siasa cheche. Kiralingi na kurwa. Na nyortenga na anchire na manyire sana na bantu. Aiko mukutano mpaka kwa nega kora bantu mbanji denchera gocho kwana. Bono lero na tulega nditi mbasa baba kusima especially bakisi county. Aso mungwana matianyaga neti no Onyonka. Onyonka muige kere kabisa. Mutugeke kabisa abantu bakisi county. Tenya likananga weka 2027 ende ngoso gocha koira. Onyonka guseno uyu. No. Tika abantu bakusiba no tobe yamu. Tumanyanga line up ya matiangi mbara wa barabu nomination nero. Lakini mbara wa barabu ngaya aba paka babo. Na matiangi nama etenga nomination nebe tokobo. Lakini abantu mbara wa direct ticket. Barabu tikwa berali. Paka bae wekeli. Paka bae we ticket. Oyo mobo Richard Mumaima Onyonka. Na kwa neto yonde na harama. Ali nomination tejo. Awa barabu tuwakoti. The evidence to go on Onyonka to be specific. Onyonka atemre no oversight yae. Atemre no oversight yae. Kai karan state committee gali Senate ngora tuna ukwana. Kai liba ga state TV ko kwakilisha matiangi na bantu bande opposition ngora to lenchera go kwana. Onyonka era ntumoganiti. Egento ke kuna mono no bungai understanding ya bune government ya bende ko barana. Igo which means singa kama matiangi naira na otara murusi Bosongo ana matiangi mokonya na head of public service ko sabe minister kende yonsi because ndoga leti matiangi to arabantu bali intelligent bako mokonya in Kisii County ndoma eta bantu mbara iska lakini kiri byogi bya siasa mono bono be kubo minister ko sobo PS ibroge bingoga ni bole na buku tole kego no matiangi okole gas kabisa lakini kiri ibroge bingoga ni bire thinking gete okolenge gete wa siasa kidogo ekere kwa rose bintu bono gitwa korre Onyonka ngo mwatulikiro gokeria ngori teni yali ngo bale senator itobentu gwanchirana ki kura cha njiko ibwa na inde akonya matiange campaign gweta aki gitu igwane nile iko bintu mbiro na iko kanyo Onyonka akonya asebone iga ebintu mbiro na iko kanyo Onyonka akonya gise tuigwane ni numuntu mukongwara tuigwane nga namanyire ntombiro na iko gani Onyonka akonya eke mukyaboneka abafanyikazi ba Kisii County kerenko nimbegete simianega gutara tuli Bosongo ngwanyora tuli emikutana santu bako kamba ngweta tuli mitandao ngora tuli abafanyikazi ba Bosongo bachandikire. This week on Wednesday makatibu na mawaziri wa county wakaitwa Motonto for a night meeting on Wednesday this week. Then wengine wakafika huko saa 12 6:30 7 kwa sababu wengine wanatumia pikipiki hawajapewa magari, wengine wanatumia taxi, wengine ni personal vehicles. So wengine walifika wakiwa wamechelewa but mkutano itaanza saa 2 usiku. Sasa imagine any chief officer and minister mwenye alifika huko beyond 6 p.m. kwa gate you were supposed to pay a fine of 10,000 to June before ingie Motonto ndani. Bosongo yete yarabukire. Yarotinde tu kwa abananchi tu amwira bone naki na atoka baiga magendro ta yakuru asisimba tika to beigo. Abu tu amwira. Tukaje kawe kava negocha ekolekende. Lakini saba fanyikazi ba Kisii County imyaka yevere tika tetalimeke. Paka ka 2027 si kidogo. Pakwani raso wancha Onyonka ondebwensi okonyoro Onyonka mo information ye. Inga chisisi cha Kisii County. Kyabere nga chikorangelu paka Botonto. Chatwaro mukutano obutuko. Omukutano ichinso era na basa saba na oba kwa mwandi bako genda. Na bako mwana kibako ikasi bako genda. No muntu kubarangelu mukutano oyo ko address mono talisimba. Ndetu gwanenga ngo twachorete Bosongo Kisii County. Talisimba. Muntu naro ngutoko kanga chunu timeti chunu ningo.
chisisi ichikotara bosungu chitabwate nayo mafuta gali. Chisisi chikorina chipikipiki from one point to another. Chisisi njibwate besa bosungu. Ase birugo byabo barona chisisi kene nkeyo barakole. Muntu nabo mungaini na chite skuru. Tako tabana ki bona ikira nyagitali nega ndike nege. Aya mpaka nyole tik kurubodondo. Mheshimiwa Onyonka kwanira abantu babosongo. Nima ite kengu kwana mwana unaya nabonda ali kuni chiguni chingite. Lakini sawa kolenda abantu bae. Batingo tabanga abafanya kazi babosongo bachanike. Engakinero bocha obwalenga ali mwembe. Mnaona naye kuruwanga nyoranga borubonge sana. Ngoma kanyora bangwana kete ngabole tataki na kimuti ko bochabo boko bobonge kamutali ko chama tukamange. Ngaki ndi twebuli abieka enche bako boli bona. Bako tebe. Ndi twebuli abieka. Obe metienye nanu tali kwa kanu chiri ko michao. Na kyoko manya nga yogurusu no moyo bocha kwabuza. Timeti wase squeezing kwa kanu balebia. Na geke maina pi chibese cyabo songo kurwe bank ko somo buko bomendeme. Oko kana muntu ako gechu. Yanyinga umuntu kokole kasi akanwe ogwakano kuri afite umuntu akole kasi koko gechu umuntu. Ikoko gechu umuntu pako umuntu ranga yaya. Bese ngo kwato bende kwayo. Ingi tukutwala chingora chimbega. Omaete chingole chichimbe na chichikogera bono mpaka na mati yangote no president kwe ngo anganaye wate no president time mati yangi inyanda momwe mbe ukikaze kwe bolinga ai mati yangote na pi no tego nyalakana ichira chichikoge ni nchangana no president ali mati yangi Onyonka asogwanja kwao kwani abana inchi n'abafanye kazi bakise county bachandikira ingati nteraba cyabo songo cyose pichigari cyabo account ichikorale account lakini ntuma ite kawaida chinga kichoko kolegas by sakuna moja chigari bono chikorale chirale account kero muntu agende bwaye gakwenda mambia era negasi ko yegari atale bakubwa lende lakini yanyalikana kwimo kichisisi kwachira mpaka butondo chiri chibwata chigari chibwata mabuta wiko abaikirioro sasa bayichicha butuko obakobe nendo ende paka ase county opa kigari ororo likonye pakirioro na akora no wikasubuo go sasa ndete kupolisi walika kaki mumete kusiye bisunte buna biro omoro sana na enchera chini chiringiya chinsema weikalone mechi asegete kusino mumete bune shidero kaki nere byabudi okora monde enchera ngabune nere byenchera ngabune ingi mutatu ale chi meeting chini mugaso mukambe ikabune county torenga leadership nera tutwara abantu bakwikaraza kabisa kwarara meeting yego arakwara abantu abamba discuss imbagiri yebintu mbakora kene busonga ari sisi nayo kwana n'umuntu nava muri musani yego soronga zali one time ego biri mutika no busani yakora muri gireri kirenza kayibanda guki ngo bawugamba kwamo ngiba okora kayibaragira pako hotel toko ya ndando zyoragira yakogara okororwa ezimi yaku ebicha yaku etomo ayamambi kwa real reshida Mheshimiwa Onyonka kwanera abafanya kazi bakise county. Number 2 amagendero abanenji babosongo bakuro moyo. Bakuro moyo pi no bugambe buli bosongo. Aye Onyonka kole boniga senator imukirregoro tuli mwoba imukirregoro astorochi buna gusi taliagaya ase byongozi bya gusi bya bere abaibi bakwere chibaso kwera gwo kambate tukomanya usomongina naro chandegete kenyoreni asinkora chino nayo saba mutwaro moyo buna bagusi lakini senator konya bagendera bakonya bagusi banyora magendera especially bakise county byamono